Ikolli nammetti li għal-kelma għamilt kważi tużżan issa minn dawn l-introduzzjonijiet. Għadni ma sibs għajja sew biex nkun naf x'sanajt u x'sanamel f'din l-introduzzjoni, ma rridx intikom l-impressjoni li din hija xi ħaġa żejda, le, fil-verità l-intenzjoni tiegħi hija waħda sempliċi li ma dawn il-poddati niltaqgħu wkoll u ngħidu hello speċi, pa mhux dejjem naħseb li tirnexxi. U xinu, nafċert li il-poddata b'din l-introduzzjoni ħadet anka dimensjoni oħra. Din hija l-poddata numru 556 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Miriam Christine, Digby, Airport Impressions u Rise. U nibdew b'din mingħand Red Electric. Be wrong in the morning as I'm picking up the pieces. I see the sun but I'm yawning, still lost in all of this mess. I can't control these things, you know. When I see you and dive in, one word too much, still not enough. What's the point in me trying? I dive in. Drawn to your walk, getting lost in the dark with you. So sick of trying to figure you out while my head's wrapped round in the sound. I can't control these things, you know. When I see you, I dive in. One word too much, still not enough. What's the point in me trying? I dive in. Nothing better to do. I dive in, I dive in to you. I dive in to you. I dive in when there's nothing better to do. I dive in, I dive in. Find somebody, let's leave the party. I hear the sound of your heart, now I'm calling. Find somebody, let's leave the party. Let's leave the party. Let's leave the party. Find somebody, let's leave the party. I hear the sound of your heart, now I'm calling. Find somebody, let's leave the party. Ooh. I'm diving. I'm diving to you. I'm diving when there's nothing better to do. I'm diving to you. I'm diving to you. I'm diving when there's nothing better to do. I'm diving to you. Kif għana, il-tqajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 565 f'din is-sensiela. Issibu l-poddati l-oħra kollha li għandna permezz ta' ToniSant.com fejn issibu wkoll id-dettalji dwar dak kollu li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum. Illum ftaħnija bir-Red Electric il-ġdida tagħhom Dive In mill-album il-ġdid tagħhom ukoll li jismu Tragic Optimism li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu, insomma ftit tal-ġimgħat issa ilu biex inkunu aktar preċiżi fid-9 ta' Novembru ta' din is-sena l-2019. U s-sil tal-li messija wkoll minn album ġdid il ħareġ propju il-bieraħ meta qed toħroġ oriġinarjament din il-poddata. Il-bieraħ kien 22 ta' Novembru u fih ħareġ l-album Dil Mara ta' Miriam Christine. Minnu se nisimgħu mill-Ladba l-ġew.
fadal gost biss nissindikaw jod biss li namlu bħal ġirien bla ma jinkiseb darfin x'fadlilna gost ħlifin parlaw qed ngħixu l-vojt ta' kuljum adulti minuri bla skop xi jisbaħlu tal-ħajja kulħadd spettatur sib wieħed iddur fejn iddur għalfejn mill-akbar ġew hemm realtà li int ma tafix mill-akbar ġew hemm verità li ma saqsejtix mill-akbar ġew hemm dinjità li int qatt ma ssir għaliex tara tal-madwar bħala l-akbar miskin mill-akbar ġew mhux affarijiet ħadd ma jinsab fil-butat kif hawn min ma jitgħallem qatt u ħsara ssir bla nindunaw qed ngħixu l-vojt ta' kuljum adulti minuri bla skop xi jisbaħlu tal-ħajja kulħadd spettatur ksib wieħed iddur fejn iddur għalfejn mill-akbar ġew hemm realtà li int ma tafix mill-akbar ġew hemm verità li ma saqsejtix mill-akbar ġew hemm dinjità li int qatt ma ssib għaliex tara tal-madwar bħala l-akbar miskin mill-akbar ġew mhux affarijiet mill-akbar ġew jindiris mill-akbar ġew mhux affarijiet Mill-adbal ġew hemmhekk mill-album Dil-Mara ta' Miriam Christine. U fih diversi siltiet tassew sbieħu interessanti dan l-album ikolli ngħid u qed nara anke issa li nibdew nippreparaw la qed toqrob anke tmiem is-sena għal dawk id-diski u recordings oħra li kienu fost il-favoriti tagħkom ta' matul din is-sena l-2019. Insomma, nitkellmu aktar dwar hekk fl-edizzjonijiet illi ġejn u għalissa inkomplu naraw anka aktar materjal ġdid. Smajnieh anka diversi drabi nafu illi anke issa qiegħed jirrima u jirrapja bil-Malti qed nirreferija għal Digby. Ġdida tiegħu bil-Malti jisimha Nirrima. Ej. Nirrima. Dak li naf, nirrima. Ir-rima edha ġofija l-umiltaġi li telfit mil-fija spiċċajt il-vitma x'malla btix tal-vitma bħal ta' kontrija dan il-klim għalik taf minn int jew għadek le ek jgħidli l-istint ir-rispett mhux biss qiegħed fit-triq iżda wkoll ġewwa l-qalb kull ma rriskużax dak ir-rispett jiġi lura bis-salb armejt l-iskart żibel kemm kon żibel preferejt għall-kwiet mhux taħwit li jitfixkel fil-ġakbinizmu tal-istint ikkomplikat għall-massa minix bassa ma nħobbx ir-rassa li wara ssir nassa li tieħu gost tarak tikkollassa imma bħal ħassa friskint li fġon naturali pozittività qawwija li anka tagħti dawl l-ikbar għami iva dil-kondizzjoni rari verbalment neutrali għax l-opinjoni tista' ġibni beda lejn dak li mhux ħati ADHD attent determinatu ħafif fid-deċiżjoni le mhux inqas minnek pjuttost il-bozza attivat l-azzjoni
Perfezzjoni dejjem bżajt minna. Illum kontent li kontum li għax fit-talent spiċċajt nibrilla patriot. Avolja ma nħobbx il-bigilla. Malti u kburi rivelazzjoni rivelata minn pinna. Kont nikteb il-lirika l-tnej minn nis finqas minn sija. Għatma mistejt mara, pero aħba nieħu bażin tija. Speċjalment meta idea tkun ħobb terfa. Jekk ħanibqa' bla skuża hemm minni fejn narrak ħassib herba. Ħares fil-mera u ammetti kemm hija jimxejta kelba. Anke meta ġibtek qabli kull darba li għalija kien hemm telfa. L-iskuża priorità biex fl-aħħar tara r-realtà billi tammetti mhux tiġi frustrata bl-iżbal u tigrafah bl-aggressività. Miġnun kem kont miġnun xorta sib kappell. Forsi maġinix sewax fil-verità xorta mux inħabbel il-kappell. Inqabbel brata li rima stess mux tlaħħaq. Nintilef fil-muża wanqas li l-nifsi ma nkun nista' nwaqqaf. Dan it-tempju ta' mħabba ħankompli nsaqqaf. Nipprova nimxi b'eżempju anke jekk ġili riġlejja ma jtunix saħħa. Wara it-lajja dejjem tispiċċa tissaħħaħ. Ismi fix-xena lokali ħal dejjem itnaqqax. Minajr qatt ma kien hemm bżonn xinxilli jew appoġġ nixtri bnejt armata li l-gwerra tal-moħħ teleb billi tirreaġixxi. Naġixxi mal-istint bek skur minn ixfint kont tajjeb fl-iskola però bil-kastigi tal-ħajja l-iktar li ttallimt. Rima mek mela minant Digby. U dik il-website ToniSant.com li nsemmilkom regolarment f'din essenzjala ta' poddati hija il-mod kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Nu pjaċir dejjem nisma' minn għandkom hemm diversi minnkom li tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra il nkun nista' anke ninkludi f'din essenzjala ta' poddati. Apparti ToniSant.com issibunu wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube u faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Il-modi preferiti tiegħi jibqa' dejjem ToniSant.com imma jidher li ħafna minnkom tippreferu il-Facebook. Minn fejn anke sirt naf bl-aħħar żewġ siltiet li se ninkludu fil-poddata ta' llum u kienu xejn anqas minn tlieta minn nies li ġibdu li l-attenzjoni għal kull waħda minnhom. Allura jiena nirringrazzjakom dejjem illi tagħmlu il-kuntatt miegħi. L-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ siltiet li fadlilna hija mingħand il-grupp Airport Impressions, ġdida tagħhom jisimha Standing There. What it means to be hurt, scarred, so now I know that I can feel you hide your thoughts. Oh, but now I'm here for you. I'll be right by your side. Oh, now I see you standing there. Now I see you standing there, strong, full of hope. Now I see you standing there. Now I see you standing there, strong, full of hope. So when you said I'm scared, I felt the urge to be close to you. I'll be the rock that you can lean on. Now I see you standing there. Now I see you standing there, strong, full of hope.
Airport Impressions għamek mela u Standing There. U għamil naħdu għall-ħarsilta li għandim ħejja li kom il-lum, tajib li nfakkarkom għal-dajem u koll fil-rabta li għanna ma' M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt. U kif najdilkom għal-kem dejjem nħobb nsemmi ToniSant.com bħala il-mod fejn issibu d-dettalji għal din il-poddata, fil-verità d-dettalji aktar fil-fond insibuhom permezz ta' m3p.com.mt fejn mux jimbiss manka intom u diversi nies oħra insommu dak li għaddej mix-xena, mhux biss tal-mużika, manka tal-arti u l-kultura u l-qasam tal-medja mbont iktar ġenerali, biex meta jgħaddi żmien forsi niftakru xi ħaġa oħra minn dak li nkunu għaddejna minnu, aktar milli kieku ma nżommu xejn minn dan kollu. m3p.com.mt. U biex nagħlqu llum il-ġdid tal-grupp Rise din isimha Alive. U bil-live ta' Rise għana ġena f'tmim ta' poddator f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Jiena nfakkarkom bħal dejjem qabel nħallikom l-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. U żona ġurnal taqgħu jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.